James Gaire niguo mathiko turathika mundu wa family uria ugite ndekwenda ona mahoya ndekwenda kurio ndekwenda kunyuo ona mĩario na iriku ona karikiro history riu ni mundu wa family tuthire mothari twamurehe kuma hasini twamutwara irimaini riu andu mambire gucokia tiri andandikite no ni arite andu ingi ona kera mutumia ona andu maitura akamera oru othe murage uyu twa ikia irimaini ni tingitua kuga na njira nguhi ni ta brother akwa tondu ithe ni muru wa nyina na my father riu ni aratigite girumi atithaka gutikagia na mahoya kana ndui kana ki tuke tumuikite irimaini nikio aruta muhasine ikitio straight to the grave mona vanini ona mosari ona tutikuragia tukurete mundu ndaga tuboithie kira tumito tutiui irue no ni arerite andu ake ndona undu toyo kuma guciara gwakwa ona muthara bote kirona muji oka guko ingato uma mosari twoka guko mucie woka mucie ni direct kureha mundu irima twamuharurukia na ithanduku andu amwe me irimaine na yange tutemaharurukia na kirini tore aharurukagio hindi yengi na nake riu ne teri maraikia na gote irio guku ikurio tondu ri araugite wende kwenda irio cieke atia irio ndeni wa Kenya wa muligo tukira madiko no ndona madiko tamaya no ndo bende ngendo tutikanaga de mutumia muberega na tarungi na uko gute atumia mambo berega ona thuri mokete oke madiko no ndendo no ndutoyo ni onjugira ndibeta auga goko ndakenda maboya ndakenda na irugo no ni ndo ibeta tamaruru make ni ndo wanyamu ani cia manu amwira wa mbara njowe utena hingio ono akora wiro cio murutwe mbere ya tha mugwanja ria mwene gwe posto angora kana murimi wa mbekeri area no turi ni area itu no ni muhiriga witu wa mbari anjwe uria njwe ni ati kirumi kenyitaga mundu uria ekite na kirumi getenyitaga mundu ni undu wa marakara ungoka irimaine twoka direct niguo tuhingie uraiti yake iria arendaga no ni undu wa behalf of the family tondu family materane na predisposition na nimo maratigo nimo tukite